dobar dan, ja sam Tomica. Nalazimo se sad u prostoriji gdje vježbamo i sviramo. Se sastoji od 4 karte, zapravo 5, ali su isto spojene. Znači, instrumenta kao što je bisernica ili brač, kod njih se posebno svaka žica trza, ali kako ova za svaki instrument su potrebne note, potrebne... Mogu, evo, nemamo baš tu mišćevački puno, no ima tu koji. Evo recimo Mesec sveti obet leti, to je jedna pjesma nastala još davno. Imamo nekoliko instrumenta koji su se prije koristili, djeca su se igrala, imamo tu daraljke, imamo orahe, Helena svira bisernicu, igra betapil, Jana svira brač, ona je nova. Ajde sad pjevaj, što je taman.